ningaduki uNkulunkulu akahlekwa ngokuba lokho okuhlonyelayo umuntu lokho okuvuna ngokuba ohlonyelela inyama yakhe kuyakuvuna ukubhubha kuyo inyama. Alright. Kepha ohlonyelela umoya kuyakuvuna ukuphila okuphakade kumoya. Kodwa uphinde 7 verse 7. Ningaduki uNkulunkulu akahlekwa. Atshela siduza kwakuthanda uNkulunkulu akahlekwa. Njengoba amahlaya kukuswena kukusengathi njengoba simisivuselelo la uNkulunkulu akahlekwa. Ngiyangizwa. uNkulunkulu akenza njani? uNkulunkulu akahlekwa. 7. Ningaduki kube namhlanje umanyezela uJesu esindisana. Fekumamezela kubo bonke abantu abana emvuselelweni ukukhumbuza ukuthi uma kukhona izinto ongadlala ngazo nendawo ongadlalela kuyo ungadlalela endlini yokukhonza. Uma kukhona umuntu ungahlekisa ngayo ungahlekiswa nguNkulunkulu ngoba lithi iBhayibheli uthi uPaul metshela abazalwane baseGalatiya uthi bazalwane ningaduki shothi bathi ningaduki shothi ungabikho umuntu emkhohlisayo mangiphinde emhlabeni ungabikho umuntu vuna into etshalwe laphelwana awuvuna into etshalwe abazali bakho uvuna izinto uyitshale wena ngekhathi zohlekisa abanye abantu kunamantombazane akakhuzwe lakhaya kuthiwa uhambe ebusuku usibongile yeka lento ehamba kwakhe ebusuku athi mama ungiyeke sasingekho thina ngekhathi sakho usibongile kuyaphetha ingane usibongile kuyaphetha ukugula uvuna izinto ayitshale umhlaba ekhuzwa lokho nalokho umuntu akutshalayo ikhona yokuvuna. Yabona abantu abangakhuzwa nabantu abangatshela unjengomuntu odlibaleka amashonisa uthi ungakaholi uboleka imali uyidla udlimali yakho in advance ithi masayifika usa-enjoy. Khona umuntu abakhuzwa ubakhuzela emjolweni hlukane nabafana uzofika emshadweni uyenjoy umshado ngoba le nto ayenzayo unjengomuntu odla inyama esebhotweni bethi masevuthiwe kuthiwa kuyaphakwa usala isophi inyama yikho lokho nalokho umuntu akutshalayo ikhona yokuvuna. haleluya. uNkulunkulu akahlekwa. Yabona uhlala ukhuzwa lena abona nje kuney'ngane la engezamakhatheni lafushuka singane encane kuney'ngane engezamakhala umama bamkhuza ukuthi wena mfana yekela le nto oyenzayo wena usuphenduka indoda emzini wakini utshela uma wakho akezwa wena usowena obusayo uma ukhala iy'nyembezi ngenxa yakho ekaqala ukumamezela usazokhala iy'nyembezi uvuna izinto abay'tshala kubazali bakho lokho nalokho umuntu ekutshalayo ikhona yokuvuna. Okay, sikhulumeleni phansi ukuze sivakale. Ake ngimtshele nina ningezwa. Simhlabeni akwa-earth la siphila khona. Ngiyangizwa. Uyabona wena njengoba umzali wakho yabona abazali bethu hamba lapha edrobheni ngiyikhumelele izinsizwa abayibiza ukuthi wotlef hamba lapha edrobheni ubukela bomama abadayisa obhatata abadayisa umbili abadayisa utshani abadayisa zomzinto uma unganaka nabomama abasayidayiseli bona badayisela iy'ngane zabo ukuthi zibe nokusasa lezi iy'ngane lezi abahluphekela omama bashiswa yilanga lapha bafaka ibomvu izona ey'gwaza abanye ezinye iy'ngane esikolweni izona ey'khulelwayo izona ey'hluphayo izona ey'bhema insana izona ey'hlupha emphakathini umzali wakho uyahlupheka ngenxa yakho ukuthi wena ube nesasa wena uyahlupheka wena uyatshala imbewu kusasa uzoyivuna uyivune ngenyembezi uyivuna uhleli phansi kwa-wheelchair uyivuna ulala esibhedlela ngoba lokho umuntu akufuna. Njengoba nje umzali wakho ekhala inyembezi ekhaliswa wuwe ethi uyakhuza ukuthi baba ngiyeka ngizotshela umama mina sengimdala ngifuna mina girlfriend ngiyobona umuntu wami umzali wakho ekhala inyembezi usazozala nawe iy'ngane zakho zisazokugila ngoba awuyivuni into ongayitshalanga. If ungatshala ibhontshisi uzovuna ibhontshisi akwenzeki uphuza ikhokhi ubhodla ifanta. Baningi kabi enkathi ushunyela uJesu kuthiwa nangu uJesu kuthiwa le nto yokusindiswa into abafazi saphamisa izandla kuthiwa sengiqala into abafazi namhlanje bona besitshela ukuthi nasiza sebakhathakile
ngoba akekho uClever oguga oClever oClever samba phela kwabo oClever bafithikile oClever isikole bestate oClever besenamusha oClever samba phela kwabo ngoba wama ufuna uphumelele emhlabeni ngoba iClever ngoba okutshala yethu discipline ngamefunda uyitshotshela amapensa utshotshela incwadi utshotshela uthuphayo usazovuna kusasa ngiyakutshela lohlangene noClever abafana nawe bafaka iClever for hamba nge-wheelchair khona ukuthi singabakhalela namhlanje kanti bafuna izinto abayitshala ebucaneni babo. Sayini amen. Ingane ngabe ngazi ukuthi ufuna ungane ngizawazi ukuthi ufuna wena soyakhontrola ekhaya uphethe ubezwa ngawo awukwazi ukuthi anga malini awukwazi ukuthi iphethe malini awukwazi nakugesa khona i-break pack kodwa ekhaya ngezwa ngawo ungawo uthi usawunomuntu wakho utshale into kusasa ozoyifuna elithelo zakhona ngeke uyinjobe. Sibambe uNkulunkulu akahleko lokhu umuntu enze njani khuluma ngabe lokhu umuntu enze njani akutshela uzowenza njani lokhu umuntu akutshela uzowenza njani nabantu bahlonipha nabafana basazoklapha abafana bakuklapha bashukhathele ufika umuntu osilisa athi ngiyakuthanda osacabanga ingane eziwu-3 athi ngiyaxolisa ngengikwazi ufuna izinto abayitshala ebuncaneni bakho. Simamazela uJesu simisa amadada sizama ukumkhuluza ukuthi hayi lo mgwaqo engihamba ngawo niyayizwa yini ma-teenagers lo mgwaqo engihamba ngawo njengoba ningezwa umntwana wami uJesu kuthiwa mina ngisami kahle sayiphethe kahle awufuni indaba kaJesu ngoba abafana bashada into usazokhathala. Likona likona haleluya ngihlabela nazi abanye ngizele ekhathi uphela phela yini phela ke phela hayi lokhu kwakini ukuthi wena bakhona abantu abayenza lento ezishoyo ngikhuluma ukuthi masikhansenza itiye niyabezwa sithatha masibili sitiye bese sithatha ushukela sufaka esipulweni sufaka emlilweni ushukela usesipunweni bese sithatha lelo shukela sufaka eketeleni kuba yi-Tibet niyazi lento ngisho siphuza ngesikhokhho sophuthi yazi phambi yesikole nokuya kunalutho uzothola isijingi sithaphukile uzohlala isijingi hambe uyokhalaza hambe lento iy'nkomo niyezwami noma sasikhona izinto ngangiyithanda ontanga ababebezenza behlabeluka namantombazana bebheka kodwa i-background yakithi yayingangivumela ukuthi ngenza noma yini yayingangivumela ukuthi ngiwumthwalo mina kubazali bami ngiphinde ngiyithwale omunye umthwalo. Uroda abachekile ekhayeni andazi nezinto zokulala ulala phansi kodwa umthwalo uhambe uyokhanda omunye umthwalo. Basibamazela uJesu ukuthi lethe sikhuluma yenzi sesibona ikhanda kini uyalazi. Wazi sinesistem nina ma-teenagers angisanandaba umzimba wakho ufuna izinto abayitshala uphuzwa abazali bakho abathi sibongele yekho uhambe bayazi imphumela yokuya nayo yokuya nebhitanisi yokuya nenhliziyo ebuhlungu sibabona sesibhele ko-Facebook ukuthi abafana ezintsha kanti wakhuzwa. bayizintsha abakwenza njani wakubona intsha onitshona nguluku bakubafana izintsha bona yini yabona wensizwa ngicela ungisiza bona nje balingabe nogenge kanje uma nihlangene nesikimu ubone ninama-GT nama-out nikhohlisana nonke ey'kolweni nikhohlisana nonke nasesikolweni masendihlukane yasazi isimo sakhe njengoba sengiyekhaya manje akunalutho kodwa masesikolweni ushaya uClever ungezwa ukuthi sebekhuluma ukuba ngumsindo usezohlaniphile andisithutha yakho umuntu ohlaniphile ayenza njengawo phela nje akuvumela ukuthi waba ngumsindo ungahlukumeza othisha isimo sakini asivumi kodwa mohlangane nabanye amagenge ekhaya boba namafa uma befa abazali babo wothisha abanye odokotela babefa abanye babanikeza amafa akunanobhusa ekhaya kodwa wona chaos esikolweni masikhuza ukuthi aningiyeka mina ngoClever awukwazi ukuba yiClever isimo sakini sinje asivumeli wena isimo sakini
amen. Yakuthi ingqondo kuya masucabanga namagama bonke lempilo abayiphilayo nabafuwa laba. Kuya sisikiwa abafuna umhlaba kuso. Le nsanga abafuna umhlaba kuyo manje bayangibhemisa kodwa sasa ngiyithengela obani lensanga ngoba nasekhasi usesekhasi khona angiphuma ensangweni angiphuma utshwaleni angiphuma ogwayini ngoba i-background yakitha ayingivumeli ukwenza lotho. Ngoba uma sekufaka bayakuthengela kodwa mase sowufuna wena khathi nothenga. Lokhu umuntu akutshalayo khona siwenza njani? Wevuna. Amen. Amen. La wena ukabazali bafika bashikila la wena. Walizokuyapha iminyaka bazoshikila ngoJanuwari kutholakala incwadi, kutholakala uniform, kutholakala zonke izinto. Uma wakashikila ukuthi walukala udlile. Amathathu wonke basibona uthanda kunemhlangano ibizwa la wena ukuthi uyahlupha lo uphasa ingane, ushaya ingane, wena usazokuvuna uyazwa. Amen. Ukhefa mukhokheli. Umfana noma intombazana seniyafa noma hamba lontshe. Amen. Yazwa. Amen. Bese sibaba kemtshela, wona ngoma teenager lo. Bazana. Awase. Kuthona ngoba ngikwazi. Ngisifonela ngoma lemali yaso. Ngithuma lemali ngone sifonela ngawo. Yebo nje okungaka lokho nabanye abahleli phansi. Ucabanga ukuthi ngengane ukuthi akukho ugogo nokugogo ngoba siyesikhombo ugogo. Ukuthi abona ugogo ngibona khona ugogo kwatrenda yena kulezi insuku eyibuka ku Facebook WhatsApp ngena mbona. Athi hawu chini yindana ombi kanje. Gogo lo yama manimba ngisakhuluma nani nama-teenagers. Lo gogo uke wadlisa ngekhathi zakhe ngiyezwa. Uke wadlisa lo gogo la. Engifana basendaweni wabuka lo gogo athi ubona le ngane kwasibiya ingishadi indvo angaphula bashonga gogo lo. Eseleni yabelenga ngoba aweke uhlala unje wena ngoba uhlala ibuka esibukweni uthi ngathi umuntu unogwathi yazi uma usekwekudala usazophathana yes. Yabona abanye lapha phakathi kwamasetha ngesikhuluma ngaphela Christian. Yabona nje basenebread bag mina ngathi ngine-6 pack ngoba sengilashe ibread bag ke manje. Ngeke bane-6 pack mina. Bakhona usisi sikababuzo ukuthi awusho sisi khomba kanjani awufa basabona nje awufa akutshela ukuthi hayi sangabomuntu akwethu khona izinto sayi ngoba uyazi lezinto eziphatheka ngemoya ngoba yonke into eyibonayo iyaphela lesikhathi yakubukhefa yakusebenzisa ubuhle bakho ukuxhatshazwa abafana. Intombazana ikhanda la uyebona isikhathi ekampani sisoma kanjani ungathwasela athi yebo ngiyathanda la wena awukho ukuthi uyifunake manini ezenjani onezo sisibamba ngezenjani iba negoli iba nento ifunayo empilweni hlala phansi ubona first thing first yes one kuba neziphetha empilweni ukuthi umshado ngiyawuthanda umuntu esilisa ngiyamthanda kodwa akwazi ukubhanga ndawonye ngoba lelikhanda lakho lincane kanje akwazi ukuhlanganisa imath ama-drugs intombazana uthi ungaka nje awakuthi ngilekhaya uzoluya kufoto kule phambili ngoba ithanga udolela ematematikisila ibiology lale ntombazana basibiya ngezansi ikhona ilapho phezulu kwandlovu ile ekhanda lakho vela mina angeke ngishilo ngamanye ngifuna ukukhuluma nengane ngikhuluma nabo nginabadala khuleka mina sengikude kakhulu nini angisho ngiyethi umjolweni ngikhuluma umjolo wanisemjolweni ke yekela ndebe umjolo ekhaya futhi impilo yakho niyazwana ofuthi ngicela ukuntshela nezwe nofethu ngicela ukuntshela ukuthi le mpilo iphila ngeke ngisurvive impilo yakho ngaphandle kaNkulunkulu ngeke survive unongoba udume nento yodwa manje isikole sikwehlula ngokusunje sikwehlula isikole uzohamba uhlale hostele egoli bese bonika sizibhambeni kabusheshe ufe ngoba usanje nophathi isibhamu again wathi bazokusaba bezothola ontanga abadla imithi ongidlula wena bakushaya. Niyazi nina amantombazana ngiyintshela niyazi ukuthi ebuhleni bomuntu wesifazane kunalapho hamba khona kufika khona kungekho kuhlelana niyakwazi mina wasepitoli mina kunamantombazana ngakithi esiwazi amahle uyezwa kunamantombazana amahle ethi mayiqhamuka
automatically noma ungathanda ukujika kodwa uzongikala ukuthi jika umbuke ngiyangizwa yabuza ukuthi jika umbuke uyijikisa ngathi uyabona kodwa ubuka lo sisi akhathi kwangambona lo sisi uma eqhamuka wazi noma uza ngapha noma uyale isemhlabeni la zonke izinto uyitshala uzoyivula akanye uqoqelele nama 2000 njaba nenazi thina saba khona vele sayikhathi kwakhona amafoni okuthiwa i51 5110 phone yani area yabona kwasuka 5110 kwangena u3300 3310 3310 phone yokuqala yayinespatch ngoba nina senikhanda kanje yayinespatch ehlala la ifake ibhayi yayingaphathwa noma ubani 3310 ifone yokuqala yayikhompoza ingoma 3310 sasidlala ngayigame yayinegame 3310 ngiyangizwa kwangena 1100 ifone yokuqala 1100 yayinethoshi yayinamabhathela oraba Neves, muphatula vanandathi nje ngoyisikhulu engaphatha noma ubani ulevanandathi wasuke nje ulevanandathi kwangena u250 kwangena u50 60 kwangena e90 n70 n71 kwangena e250 yayivula kanti islide e250 understand yani sifaka odizili sifaka odivasele sayikhaya wamfaka odikisi namhlanje wamkhela kanti ikhathi sayo idikisi yakhe yadisi ungahambi ngezinto eyibona ungabi ngobuhle ungabi ngabahits ungabi ukuthi wena umikhathi ubomvu bakhona bebebahle ngaphambilini namhlanje bakhathene kodwa sizomemezela umdala kunensuku lithi iBhayibheli wayekhona umhlaba ungakasebenza izinto zingakabibikho yena wenze njani wayekhona lithi iBhayibheli konke kwavela ngaye akuvelanga lutho ngaphandle kwakhe ngisho namadlozi wakhozayo avela ngaye yanizwa lezi inkomo nikhozayo zavela ngaye konke kwavela ngaye umdala kunensuku lithi iBhayibheli wasidala ngegasilinye wasibeka umhlaba umhlaba ukuthi simfune simkhonza abantu abamfuna uNkulunkulu bafuna izinto eziphathekayo ezibahluphayo abekho abantu abahluphayo kulo mhlaba njengabantu abangamfuni uNkulunkulu Baba bethu basebenze egoli bazama ukuthi sibe nempilo imali njalo ethunyelwe ekhaya ukuthi sithenge impahla sibe nempilo ihambe inyanga nangizela inyanga ngithathe kancane ngalo ukuthi balisa manje Amen. Hallelujah. Have a dream. A man without a dream is the corona umpila nje ngoba ekhandela ukuthi have a dream. Kunezinto kumele ubona ufuna ukuba emokhulu. Sona phela ubona akazi lutho lo. Ufuna ukuba emokhulu. Angizwa. Ufuna ukuba dokotela. Manje udokotela nensanga kahambisana yena. Dokotela namantombazana kahambisana. Into udokotela yincwadi. Shaka lencwadi sikipha udokotela. Insanga ukipha isikhothela. Akakho udokotela khawuke insangweni. Akakho udokotela khawuke emveni kwama-toilet kunegroup elibhala ngalapha kwama-toilet ibangusini ibambe ingane basiyothamba ema-toilet. Nokuhleva abasuka esikolweni ukuthi ibona abaphethe isikole. Lapho kuphuma udokotela uphuma esiphatheni esiyogcwala ejele. Usama ukubaka bokada mina. Yona ngisazi. Bafethi nangizwa mina ngiyangizwa ngicela ukuthi bafethi wena ufuna uba utho kusasa. Yakuba clever. Yaphuma uclever. Focus empilweni. Umukele isimo sakini. Focus ukuthi ekhaya nje angivumi ukuthi ekhaya kithi uma umuntu ufuna ukulista abanayo. I have to accept lo. Angisebenzela phezulu kwalento esinayo. Ngiaccept ukuthi ekhaya kithi angikwazi ukudla KFC. Angivumi isimo sasekhaya kithi. And i-background yasekhaya kithi akube yona engiphushela ukuthi nibe notho kusasa. Abantu bayikuphela kusona izingane abanye babomba babaphusha ukuthi ingane ayibe nokusasa abaziphethe ingane ezikolweni. Hey nokhetha ngokuthi inyembezi zomzali wakho umgoqo inyembezi zomzali wakho ukhalisa umzali wakho ngokuthi iBhayibheli hlonipha uyihlo nonyoko ukuthi insuku zakho zande ezweni khona abanye abanciphele imihlaba yokuphila ngenxa inyembezi abakhetha abazali bakho isakazi sikhali inyembezi khathwa kuwe usitshela imali uyahlukumeza awuthunga wena usazofuna usazolala emashitini esibhedlela ulingana namashiti uphuzwa ufuna izinto abayitshalayo ukumeza abazali bakho. Lokho uclever namhlanje uclever notsho uhamba nabo ngoba ngasekho mhlawumbe
uNkulunkulu akahlekwa lokhu umuntu akutshala lokufunda lo verse number 9 mfethu ukuthi otshala enyameni funda stand there verse number 8 yebo ngokuba ohlonyelela inyama yakhe uyakuvuna ukubhubha kuyo inyama abaphisi bahlonyela enyameni abaphisi bethofu kanti bakho frayhead lapha yebo mfethu kodwa ngiyabona labantu ababhema ama-drugs ya ejova kuthiwa i-bluetooth manje umunye ajova omunye badozikazi nomunye ngoba yonke into wenzani uma uyenza usesemnandi uthi uclever uthi usembhebile yazizwa ukuthi ngi-out awazi ukuthi le nto oyifakayo enyameni uvuna ukubhubha enyameni la uzwa khona ukuthi angisafuni ukubhema uthi ugwayi vuka ungibheme uyahamba futhi uzalukazi kwaronyo konke ufuna umentshisa ukubhema ugwayi le nto kade iqala edonsa wayizwa sikimsa awazi uthatha ukhala baphelele thuna lokho Danilame nyangizwa otshalayo enyameni yakho uvuna yini okubhe enyameni Petera awu amen atshale enyameni yakho abanye bakhothisa obuhle abanye bakhothisa abaclever othi amaclever lathi mina angingana nginankinga nazo do you know the insizwe do you know ukuthi kushintsha amantombazane into ukuthi kushintsha amantombazane bizwa ukuthi ngiclever mina ingane ngiyayibamba uthi kusasa la kulidla lingakafiki and then automatically emqondo lokhu kuyarekhodeka ukuthi bonke ihlobo labantu besifazane abanasimilo ngoba wayifunda kusukela ebusheni bakho number 2 uthi bonke abantu besifazane bayafana zonke lezi ingane ziyafana akekho umuntu wesifazane uyemethemba ngenxa yempilo awayiphila kusukela ebusheni bakho usheka nokuhlobo lamantombazane idudla yidenda abathi abafishane ugcine umtshela emqondo ukuthi mina ngeke ngishade noma amantombazane kuyafana kanti awazi ukuthi kunamantombazane nesimilo ephethe kahle anemntwini oyedwa ngoba emqondo wakho utshela ukuthi njengoba udlala ngawo wonke amantombazane lokhu uhlobo lomuntu wesifazane bayafana abafani ngoba ingqondo yakho nje abona wena kunohlavu lofethu labatshathi hamna mntwana mina ongane yababami yabo mina ongantwana ngababami vela ngibavala ngithi 1 2 1 2 umntwana agcwale bese imjikisa lapha edladleni ngithi 1 2 and awazi ukuthi uyidla impilo yakho in advance uma sekufika isikhathi angeke uyi-enjoy usangubwa mtheni amelo clever amen lento yakho yewe hey yabona mhlawumbe ngifrustana out ne tema fara kwa machali college na college abonta le frustana over ne grisel uthi grisel bana yewe Onde dá frustana ao céu. Só nós chamamos de 26 eu olhei de lá frustana, lá no pai na pai na céu. Não chega frustana ao céu. Eles me dá só uma só para ter ouvido, ele olhei de lá de uma frustana, olhei de lá cai. Cool. Vai bonus no vai pode bonus ya você vai ver que mais filho bonus vai por isso that is what you are doing udla a future in advance mas ukufika isikhathi ukushada awayini ngikhuluma nami nabo sisi awayini ukuthi ebudaleni baka ngikhuluma nami ungibhekile ufika ubona isikhathi manje uzofika insizwe uthanda ungani lobhuti uyamthanda kodwa manje mayifika ukuthi siyathanda ufuna ukwenza unkosikazi wakho uthi nami bhuti ngiyakuthanda kodwa khona into engifuna ukuchaza bese inhliziyo yisho ukuthi kuba angidlalanga lezi sikhathi ngaba ngichaza lutho ngaba ngiyemzini wami ngoba ukutshala ukuvuna ngiyathanda nami bhuti kodwa khona into engifuna ukuchazela yona niyazini ukuthi akesikhulumeni aqiniso nje sintshela mahhala lezinye sintshela zona ikhiphele imbuzi awayini ukuthi khona abantu besifazane azokutshela ukuthi uma ngishada ngifuna ubhuti onengane indlela ayitshele ngayo angifuni umuntu wesilisa onengane ukhona uhlobo labantu besilisa azothi uma ngishada mina angifuni usisa onengane ekufika kwakubona udonsile namabele udonseka brame lathi 1 2 system ngiyathanda sisi ngicela uvusa amagceke akithi 1 2 now uzukhola ethi kodwa bhuti ziwu2 enginazo kodwa ngiyaxolisa bese anomsekhela singahlala into ehlosana kuba reality yempilo Jesus ngiyizwa
bese uzwa inhliziyo yakho ukuthi kube angidlalanga ebusheni bami ngaba namhlanje ngiyamzini wami ngoba konke ukutshalayo ukutshaya kudlalwa hamba namagenge hamba nobuza utshwala ugcina ungazi ukuthi udlale nobani uvuke ekuseni ukhulelwa awusakwazi noba bonke nobani uvele ucabanga nje ukuthi ubone ngamilazane engani ngoba thaba ukurayithi kwamawoko niyasebenza ukuthi ingane kathaba zikhona insizwa zenziwayo Yebo. zikhona insizwa esizakalayo Yebo. sifuna insizwa la ekhaya asovuka sithi akanyaka indaba omhlanga akanyaka indaba yalamantombazane ngoba kunelulala weluvule ini awuvulanga lutho kunalokho nje ulahlekelwa ijoy awuzoyizwa in future yokuenjoy hlala endleleni wakho hlala nengenza abanye ngeke baseshada umuntu esithi athi nasafuna ushada usamhlile ubumnandi bakusasa ubudla namhlanje ungavuthiwe kodwa la siyophumula sinabantu besilisa abaziwayo endaweni umuntu ebujesu akhoxe nje adonsa ibhluka beko kodwa manini nabo sisamani ngizothandaza manini nabo sisho wena uphile kahle ekhaya more right nje lakhanda ku right unganankinga ungahlukumeza indawo ungachaywa umuntu wesilisa ohlulwa ukubona ukhalo lwakho ukuthi lingakuphi uthanda umuntu wesilisa ofake ibhluka engene akuchame nje uthanda usaqhamba ukhalo la akuchame wena uma usukunakela usuphatha kahle phakathi umzimba ukuthi futhi donso lokhu sabo khalweni akikho khalweni wakho Hey. so athi ukuthi uthathe ubambe mina ubumphathe ngempela ngempela ukuthi wena nje uqhawa lo mfana behamba ngathi manje athi yase Wema, yes, mama. When you have you got to tell parts. Amen. Look what I'm telling you, Colonel Sozanjani. Look what I'm telling you, Sozanjani. Okay, for us of Fulani. Okay, for us of Fulani. The Senate Department for some man, more challenging your name. Funako, Uya. Bonke abantu abayinvestile banakana nomzimba kwalapostoli safundisa ukuthi lo sisi usekhatheni asabathi make up lutho sesivela sesibeka nathi sithi soke sibone ukuthi ilanga ne-make up ubani number 1 bazoshana bobabili ngezwa sithi ayisibekethela ilanga ne-make up athi ngenzela ilanga kanti lutho kunezinto ezithile eziphethe phakathi iphambili uNkulunkulu uyabuyisa ukusha komuntu Ntombazane yayaziyo ukuthi ayinesimilo endaweni uyeko yesilala noma ubani kuNkulunkulu ayibamba ayibusela isimilo khona usisengmazi kwanengane ezu5 owavalelisa emjolweni athi le nto ayinisi indawo inyezo kube nenhliziyo embi ake ngikhozi inkosi wayiqoqa wasindiswa wayeka wonke abanyalo washada semzini wanengane ezu5 ngoba lekho Kristu iminyaka ibalwa Lokhu hamba ngayo ngeke ndawo yofasa ukuzama impilo ngeke uphumelele. Sinenenyo. Hallelujah. Umthandazo namhlanje kunabantu abaninkabi nensizwa endlini ekhulumela zinzwini. Thina kwesana ngeloclever ngaba silutho. Khona kufitha bebezana endlini right na ifo yemizwana insizwa bebezana endlini right samba nabo baphethe imali be right sibhayisiswa yibo basithengela utshwala kuba siyafuka utshwaleni ngabasafa nokufa sabona ukuthi background yakhe ayisivumeli ukuthi sigijima notshwala asivumeli sigijima namantombazane ayivumi ukuthi siyenza noma yini ngoba lesisikhathi lesibuyela kasidade wasiyalutho iangel vithikile uwedwa uhlele endlini yazi ukuthi impilo ayikho kodwa mawuphakathi kwabantu wezanti nokuthi ihamba kahle muthi ukuyikhohlisa akasizakala ukuthi eqini asivale namehlo thandaza umntana zanabantu abathi uNkulunkulu impilo yabo othi uJesu njabe inkosi usiyakuqala uJesu ulanda nabantu abebenganali igama abanikeza igama babe umutho emphakathini nabantu abebedelela ukuthi angeke babe inhlutho abenza baba utho uJesu phela kwasikwenza le nto le ayisonto uJesu ehlangana nomuntu ehlale phakathi komuntu nawekelele Dingabantu bathi inkosi lekelela impilo yabo nesimo sasekhaya uyangazi mina abathi usindiswa akusonto phakathi isandla sakuthandaza kanye nawe Jesu akusiza wenza kahle isandla iphakame
abathi ufuna ukumukela uJesu abenkosi ufethu ungathalalisi impilo yakho ukaba yakithe abantu bathi bayakhuluma abantu bayakhuluma uhleka abantu bayakhuluma ungahleki abantu bayakhuluma abantu siyabona ukuthi kuyangena kweliphakamisizana